Kandia tunginya pai ke jingkren jong deputi CM jongi umas ngau bhalang dahar halor ke reservation policy. PE kene ke jingkren kalong ke jingkren ke bapenmi ya ki ke jingklumar jingmut. Yo pat ba babun balang. Bat hadu balak kap nge his mam. Ha ki social media khantam ha bapet ai comment section jong ki pat ba. Pat ba ulah syai sipun menta. Om dei syuk kum ha ki por. Jong kajuk snem arjar khat arjar khat la arjar khat saw shipo khat san snem menshwa kadang kentien ga ong ba unong yalam ubastad udah uta ken unong yalam ubakran ni kentien ki batay ya kita ke bius ngau yaka kajungong banbu kentien jantia hapo ke reservation policy gade tangban pen klumari upat ba hapdang jong kasi bat ki jantia hoon umas ngau bahalang dahar bat umawailat udon hak sorkar udai ubana jantiahi Henry shikentin ru umon ban kren AA naga benta upat ba khasi jongi bat anda haba ubreu bomdan hak sorkar le sengila banong uba ardan ula kren ya ka badain naga benta upat ba kini arngut kilai yang ban wat daw ban wo nia wo dong bat kim kwa le se bak reservation kan kiw na kasaw 4% siya kasaw punyo nakabenta jongi kumban syuk kertiang din lasya kajing fail hi barok away kadai ba upat ba hi hati tukipor ujit yaki hespa banlong kumu MLA banyasa nakabenta upat ba PE nganyat hu yakan away bahagin ki artli ki election ki bladab hakin ki postnam kata usnam arjar khat lai bat arjar khat pra ki pat ba ki phai khmat sha ki ba hespa banjit yaki kum ki MLA bat MDC lajan haman lagi khubor bami hakikot khubor lane haki mainstream media kum UPCN UT7 bat kitu ki channel rim ki ba menshwa hadu mentaru bat kum ta terter ki khubor ki ongbet ba mi sawai hespa ban airang hakata ka konsuensi lane hakata ka jaka kipat ba hoot kilak pa ban yo ke jingkala nudu ke por husnam arja khat lai arja khat pra Henry Pause kingat penban hau khwai balariam da kine ki candidate hespa pinpet nadu ke por nadu usnam arja khat lai hadu menta usnam arja rahun riu ke jingkali kalong ba hato lakat nungut kito ki MLA hespa ki balayarap bansiu ya karam jong gajala hato lakat no teli kita ki yeng baduk bagitu ki MLA hespa ki lashna nai pat ya kren ki we ki development paupat ba uday panyo hato don mo kita ki MLA hespa ki balale kunta upat ba uday ban bishar bnia ya kata nang ni syakmat upat ba uday ban husyar ban bishar haswa ban rai yala de ban lit kershan kum yakini jaj brio hespa haba phasha spokesperson jang BBP Dr. Baskamar bo ula pendrem jur halor kane ke jingkren ula ong kumno umas ngau bhalang unut ban penyap her ne phya jaj brio haba uda sakhiat bar uda ban right ki yang election nakhasi hil bat riboy Dr. Wanway Roy Karlukhi ula day tang presiden ke Jantia Student Union tosi batai uday na kono kon jaj benrio angta Dr. Baskam ula ong shu presiden menungkang tam jong ke SU uba panbor teryang te uba panbor teryang uday uai hakalang wit sangsas arah jakat uai omdon kentin Jantia lane penar Henry tang kaktin khasi umas ngau bahalang dahar bat kinong but jong u kidai ban lejania ru bat ke sarkar India halor kene ke benta nakaliang uba kermen lang yure ulak kentho yakini arngut ki minister sarkar da ka ba pen mau yaki history ba menshwa ka ba ongkumne kan mau ba wat ha ka por ba yaki hill state ubabu practice one sweat ula thau yak jingroi kandriam upnar boy war uday pat khasi bayar ban penyeteli ya ka jaj bendri tat hadu bandayo ya ka thong umban suban biang kadon kentiang ba ong
unong ngilam ubastad udah taken unong ngilam ubakren ya ki kentien ki batay ya ki ti boy sngaw ka kasyong ha kajung star ko jong patba kublay shibu